Yokun ke eba alishina inzani eba iluye danya nyame yanga zache meke yanga kunde yanga yabani yanga yafuna eba bo modern na ya bokane ne anyunu pare yesa ha yamene eja minza mera wo etezeni yanga zake mekala eba ba yene eja minza bali adware echi eja minza ahien de ma meri ozo akpakani alopa yama to mo na we esheti una na waka na wo so de kamanas you yamene eja minza ya de onela yanga zake mekana yanga yamene eja minza onboka abo ezreke yamene minza no onno ko ya fa onele ke kumoti eba ma eja minza be dwani ya pobo ya mai mede ma ka dwaka se ewia program eshemu yala ole Nzema Today program mo yala Nzema Today Nzema Today anzi ya Nzema Today na kwa na ne de biara mo Nzema Today ai ese zaiji meti mafa ya zaiji ma ese Nzema Today ebitin wo ka ba fere wo kwantu mo lo buare e ma so de be dia Nzema Today Nzema ma kwandu mo lo kwantu mo lo buare pe mo bitin ma fa na ne bo no wo ma na ewade ne mu ade ala pokene yamini mienza sio Nzema ne mo yese yese jaka de na yamini mienza ai just akpandu e mara ko ya le meri epure mo ba haba mo be poponu ke Nzema na be de mo ba ma Nzema na va edana nzone e wusiri nga ba nga kada ejaminza yanga zachi mekala elemeni ninuko anaka menu bi edabasi de ma mele don mo be biti Nzema Today zamani epure ya shi ba haba mo ba ponu ba mo ba ma Nzema na va e wusiri nga kada nase pere mo mai nase pere aho yini nya edibe piala awura ka ku aka motozo ensa motozo san ko bia ko nase bia ko ko ya papa abeku sika amfata ija abeku o se mo nga ni a do ma Nzema na awusini ni anga ka dance man ya anya no hala ni da ho ba ho sin so ya ponyunu kwaso ponyunu makana umwa oriwe ne mo se mo la fora o ba va zone e da ta ya da so la kala la papa o da ba dibi e jabe ku na se ho ka ne ka bia mo kala ya la ma wo ahin mo maika mo to se bia ko e ma me aluwa o ma aluwa e rada na pare mo se o mo enama a wuzin nga vawa uke enama wuzin nga vansma na sheti wo han wo kunwa nse ko shi mu ayi ga details na wo ko si ga e ma ruwa na se mo ka ake mo o dia yuare nya ne wonwa ya hore ye mu ya bugba mu ne mu but mo bia mo ba hala yen baruwa o mo manye yara manye e rada na pare mo ba yeri da yeri biara da mo benzi na sene mu abara ko ba ko kene zaman ya shemo ya ma Nzema Today platform ni ko ya so say ka o de eku me so ni ya wonu ara be le di Nzema ba ba mo ti ma settlement ne a o jo bi ara ke okay ezanko ya baba na sene ya ma na nyama ne moke Nzema Today okay e ma eja mienza edia ka mo hala o se Nzema Today no okay Nzema Today ne ye baba ngo ba shiba ngo file okay be die Nzema ne mo de be biara mo no dan mo ko ontia Nzema ma ne kokola bibali omu abazi eke eja mienza medano ko ba fra me Isaac Solomon obubule ka kwame wanzimanu muti ati Solomon bi o ka han ba fra kwame mudi ma ko pare sabi mtawasika na kumiya wenne nzo warka biara me ya wenne la de mo ba ba boy ya bia do boy na Nzema ya ba dan pare nzo de aheta ne mo mola ko so la biara e kanana ananse bia odie mola ba so na mola ba so nzo ne se bandia ngane bia ko nya ma sha so an ya ma tia na baba jina ka ba maka ba saba kan de biara do ko mo ani buzma ya bia asho bo ya ba no ma de no ke tenya ta no mare eja minza arishina ya shimo nyame ba area la yele ejokechi yeje tiguare mo na afeto Nzema ama mo mose bodane bodati mo na ye krese jona Nzema ngo
adwane pare ya zaka meka ibeje chupare ya ma ide na da mu yekiri mu a muke obone kezmo de bibia dwane nsema adwane pare ne ya kafure bi ya ngade na no yede chubare ma ejami Piala mo nsema de platform ne asoba sabi yemu a ye hanya mo lebun ka nsema ne ye chief da osu azokwa mane a ewu ademfini na se era dwone nsema ne am ania don ara be mu be alka mo marabako na alka mo be ale la eka ne be didi bako se osu azokwa mane a ewu a eni meja edi meja wa yinze man wana ko odobo edi me hame ya mbi ancheche nsemo anya boe odimi ye ko odimi ye kabra hame yaza ya mbi ancheche nsemo anya boe na nsema ba ya nsema na ode mu a edi ma ya sade de seku na ejere bi o kan enwu a ode fufure mo hyen ba na tone mo difiri ebe nwichere mo gwazo gwashen fufure mo hyen but adwene no ende dan banche chance mo anya boy dan banche chance mo anya mo a ya dunka ya kan ya mo ya bonwa ni azo nzema ne afini ya ba nzema ne ama nzema ne kezu wati beka mo ya mame ya papa ya medie ma mo bogwa nya ma hia azo mo sabi baka nzema ne mu a ya ba ya bonwa na ma nzema ne aba dan bara ha e sinora ya raba ya ngabo no do biara na boy ya ra fi ato ya mene ejamiza ya do wanela iha echi iha don iha bebrebe mese mo lanzo anzan eti moti ya mene miza ya da wasu ka wazacho meka no wa adna no wa ma ye adwere edona ase mo olumwa ezakun ye mo ya shobura ya ba na sinu ze ya manya mo zakun ebe yele baba na sinu kunzon ya bia mai na ejamiza duzu ejeka ye ela ya kamo ofa na awiere ne anwa awiere ne na se biara mbama na se modu mu ana ma ya fama edan kama oda boye mo ba ne o ma de be biara mo yela baga memu ensema today ma kama bozoro bia ko ensema today e ma kama bozoro na sene mu a yele emedi madonia ala mo ba ha ba mo be ma kama so ya mfa ama jima asi ensema na de be nguche ba ensema na re ensema gberi ne mo ba ma obese ba ma awozire nga vance mala ana yele me mo ba ke ba mo be di be si be jakazo na semol kwa fra wuli muana ko yene nyaka ku aka awulai kwa ka mato nsa erkabia mo na se ko eja be ku sika mfata na se ho kene omo alua erada na kpare na se ho kene omo manye erada na kpare mo so ma ensema nga fa awosiri nga heda benya oda kwa da base se madonya la wonu amobosuma yala gya mre arrangement and say you go on na ya ba mu a ya bia report na so owu a da ba mo so ya ko na ka mama tima se aya so mu a onu ma na ba yo no ya nga ba na se yengeri na amana na ya bia ba wala nyamna ko so ka ba ya ba mo pane ko so bia ma bia ya da ba se yo ya me means that was don yala and Nzema Today ya mabotere ya mediema ejamiza ne ya me kwame mo neze nure aziro mo Nzema nukre ka kwame la Nzema Today ba jina ezani Nzema Today oba ye pendin yarka nemu na se don yala okoma ya sponsorships mo na so ko bekane ya ba hos ya ponolo ne ba hos ya ponolo ne ya ba ha be nu nyamo ensema ori mu a ensema sensema ya para yemu ba be tan ya kada ba se yo ba ndi anga ne bi akwa ani ya ma tia go yo